Nishera ria thiku igiri ria munini wa mutongoria wa bururi William Ruto thiini wa kaunti ya Turukana, ishira riria riukite na ciraniro kiondorita kuri aikari a kaunti ino. Kiraniro kia mbere gikimurikithio mihango ya wenji wa maguta iri koretwo igumirwo ni miambato na miikuroko kwa ihinda, kuria Ruto ugite thirikari ni ihariirie na njira igwete hari gwethera kihonio mathina maria makoretwo makiyumiria. Maneno ya mafuta msijali, tumeketi chini tumekubaliana. Si namna hiyo? Tumesema mambo ya mafuta 20% inakuja kwa county, mtagawanyiwa hiyo pesa ya maendeleo. Sio ya kukunywa naye soda, ni ya maendeleo. Alafu hiyo 5% itaenda kwa community. Kuonekana kwa maguta thiini wa kaunti no wari undu munene kuri bururi wa Kenya, no thabari ya kweja ona kumatwara thiini wa kaunti ya Mombasa ndikoretwo iri huthu, kuria Ruto ugite ni mekunanira njungwa na atongoria undu mwe na anyitite migurani ni gutigira mihango ino ni yagacira ona ningi ugiteri ni wagacirithio. Na maneno ya usalama tayari tumeshaongea na hawa wadosi. Usalama tutashughulikia kwa sababu ni haki yenu kulindwa na serikali ya taifa letu la Kenya. Idene riu Ruto ni arugoretie tafarira itiganite ciothiwa na mbere ari hamwe na waki wa barabara ya kilomita 240 iri gukorwo ikihuthira muigana wa ciringi bilioni 32.8 ni gukorwo ikihuthia mithiire thiini wa kaunti no ona gatagati wa kaunti ingi. Namna ya kufanya Turkana hii iwe Kenya ni kuunganisha Turkana na Kenya ile ingine kupitia kwa barabara na mambo ya maendeleo, and that is what we are doing. Ndeto ino ni amukiritwo na moko meri ni governor wa kaunti no Josephat Nanok, urugite kwa ihinda riri marenda atongoria mekumarehera maundu megi uthiwa na mbere no ti guthiururuka magitwarithagio teti utari na kiguni. Saa hii hakuna mununguniko tena, sisi tunaelekea njia moja. Nerogna. Njia gani? Ya maendeleo na kuona mbele na kupata faida ya kutosha. Girifotera Kameme TV retora kwa neno gari wa Kamau.